Ang gisulti sa unang pagbasa bahin sa kaluwasan, nagsugod gyud sa pagwali. Matud pa ni San Pablo, unsaon man pagtuo aron maluwas kun walay nagwali sa mensahe. Tinuod man sad unsaon man pagtuo nimo ug wa ka kadungog nga naay gisulti. Unya kining maong wali mahitungod kini sa mga kamatuoran nga gisulti sa Ginoong Hesus. So matud pang San Pablo, dili tinuod nga wala mabati ang mensahe, kay ang tingog, ang ilang pulong sa mga magwawali milatas na, migawas na sa tibuok kalibutan. Maunay gisulti sa atong tubag sa Salmo. Labi na gyud karon nga niabot na gyud tag mga 2,000 years gikan atong pagsugod ni Lagwali, nya na nasa tay nindot kaayo nga social media, communication, awa na gyud hurot-hurot na gyud tibuok kalibutan. Kadto na lang gyud tingaling pinakasuok nga lugar sa kalibutan nga wa gyud communication ang wa makabati sa pulong sa Ginoo. Ang dakong problema naa sa pagpaminaw ug pagsunod. Kay pwede man gasigig wali sa pulong sa Ginoo, pero why naminaw? Karon kamo dinhi naminaw mo. Nga tanawa di ba hinay kayong tubag. Naminaw wa. Ang naraman di kinahanglan pa yung kaduhaon o napangtangkuan. Na ang sunod, mutuman mo. Mutuman dili. Maayo. Ug unsa may unang wali ni Hesus, aron mo maluwas, tuo mo nako. Kinsa tong mutuo nako, kinahanglan nga biyaan niya ang tanan. Sige, biyaan ninyong tanan. Apilan ng inyong balay, yuta, mga kabtangan, apil ng pagbiya sa imong papa ug mama, sa imong asawa, sa imong bana, anak. Anda mo. Wa na. Hilom na. Diha dapita. Kay kuan kay ta kanang ang atong kaugalingon mo'y unahon nato. Pirmi gyud. Mo nagipakita dinhi nga ang una di ay mga mensaheros Ginoo nga mao silang mga apostoles sama ni San Andres. Ang gibuhat nila mibiya, biyaan yung tanan hastang ilang panginabuhi. Ngano man di ka mo biya sa imong panginabuhi nga ang gatawag nimo mauna ang kinabuhi, the life, the way, the truth, mo'y nagtawag nimo. Unya ang imong siguroon kanang panginabuhi, ang kinabuhi dili nimo sundon, patay ka diha. Bega mo hay may inyong importante ninyo, ang kinabuhi o ang panginabuhi. Pamutan ay mong tupad. Nang sa may mo anak, kinabuhi o panginabuhi. Oy, kuyaw kay tas tanan oy. Siguroon hino natong way siguro. Nya di ani hino isiguro atong isalikway. Kinsa may siguro yun, sure ball. Si Kristo. Unsa may way siguro, kanang imo mga pangandoy. Daghang emotics nako, padir patrabaho ako diha sa imong simbahan kay dagko man kuno naghatag imong mga staff diha. Imo pa jud kunong bayaran ang ilang utang. Nako, sa ilabot nimo. Sa portina na kung daghan nag-utang nako na mao na ni ron. Ana bang gasigilan jud kun ahona as ko galingon ba? Nako ang akong hangyo nimo palit og slot. Insya niya, wa man ko'y kwarta, nako ibaligya ng imong balay. Niya palit og slot. Yawa na ko'y balay pa dir. Nako, di, pareha na ka ni Kristo. Way balay. Sige, pangitag trabaho. Natanawa, kanang makakita kag trabaho, makabayad ba sa utang? Ha? Ang pagtrabaho, makabayad sa utang? Tubag.
Kinsa maron ang nakasagarang naputo sa utang, ang naay trabaho. Ang way trabaho wa gyud utang. Tanawa, susiha, pila ka buok nakautang nga way mga trabaho. Perti ra yung una man tingali perting jutaya nya gagmay ra sa ilang utang. Kinsa man ginag-abot ang utang daan og bag-o ang nagtrabaho. Kay ngano man magtrabaho manggod ta, murag ang trabaho, ang sweldo mas importante pa kaysa tao. Mas importante pa kaysa Ginoo. Munang di nakasimba kay bisis trabaho, di nakarosaryo kay siging trabaho kuno, di na gani kahatag or kaapil dinhis kalihukan sa simbahan kay bisis trabaho. Unya ini kasakit dayog anhi sa simbahan. Pugson pang pari bisag kaadlawon kay hilugan gyud kay nasakit na. Kadto unta tong buhi pa sige anhi simbahan. Aron bisag dili pa masakiton atong hilugan, di ba? Amoy ayo Gisaulog sa nato si Andres Bonifacio, human hero ni siya. Unsam sa gibuhat ni Andres Bonifacio, iya gyapong gibiyaan ang tanan. Wa siya kawili, apil ang iyang kaugalingon. Muna gitawag og heroic na aksyon. Pero ang kalahian lang ni Andres Bonifacio o ni San Andres Apostol, kay si Andres Bonifacio namatay sa pagpakigubat sa iyang mga kaaway. Si San Andres namatay sa paghigugma sa iyang kaaway. Dihay may inyong sundon ani, si Andres Bonifacio nga nakig-away hangtod sa kamatayon, gipamatay sa niyang iyang mga kaaway, o si San Andres Apostol nga nagsigig higugma sa iyang kaaway hangtod siya gipatay. A or B? A. Andres Bonifacio, B. Andres Apostol. Hay may inyong sundon. Unsay duha? Papilion mo nya ang duha sa noy inyo. Mo na resulta mga bana o mga asawa. Papilion asaw ka bana o kabit, duha lang pader. Asa man ka pader, madre o duha lang ana. Way ayo O sa ragi pili sige, ang A, Andres Bonifacio, ang B, Andres Apostol. Asa ba inyo pilion? B. So sa to pa, magsige mo gigugma sa inyong kaaway. Nya bisag patyon, sugot lag patyon. Ha? Oy, panubag mo diha oy. Mamahilo man dayon. Imo ganyang choice, ipaglalaban. Pero pareha sila ha, si Andres Bonifacio o si Andres Apostol na sila similarity. Kana bang mubiya bitaw nya isog nga muasdang, ang nakalahi lang lagi kay si Andres tawhanon man ning iya Andres Bonifacio, patyon niya iyang kaaway. Si Andres Apostol higugmaon ang kaaway. Ngano man kay mao man ni ang mensahe sa Ginoo. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nya kinsa may higugmaon nato matod pa ni Kristo, kung ang inyong higugmaon ang inyo rang mga higala, wa mo'y mapaabot nga ganti sa langit. Nga naman, ingon siya, ang Ginoo na higugma sa dautan o sa maayo. Kung sa may timailhan, ang iyang adlaw, iyang ipasidlak sa dautan o sa maayo. Ang iyang ulan, ihatag niya sa dautan o maayo. Ang iyang hangin, ihatag niya sa dautan o sa maayo. Ang mga abot sa kalibutan, mapahimuslan sa dautan o sa mga maayong tao. Niya kay mauman ni ang Ginoo nga buot na tong sundon. Di ato sang himuon ang dautan o ang maayo higugmaon. Ana. Nya unsa may gamiton nato pag higugma? Ang atong mga gasa. Kung nakay gasang kwarta,
higugmaa ang imong isig katao. Sama pananglitan aning simbahan. Unsa man ning simbahan? Labi na gining sige gwali sa simbahan, kanirong nagwali, padersyano. Unsa man ni dautan o maayo? Kusga. Nya kay maayo man, nag-ingon man nga palit mog slat. Unsa man na? Inyo nang sundon o ibaliwala? Maayo. Oo, nindot. So ang atong ang atong halin as of yesterday sa atong DOPS, mao ni sila nagpakabana. Niabot na ang atong halin og 13,382 slots. Oh, pakpak. Salamat kayo. Kamong wa magpakabana. Kamong nakadungog pero wa magpakabana na alaot yun mo. Naidaghang ni text nako karon nga mga testimonies. Pader tinuod gyud na imong gisulti nga ang mopalit og slat malipayon kanunay. Gibunog gud siya sa iyang bana kay nangabit siya wa ko kahibaw unsay sinugdanan nganong nasuko siya nako nga wa man ko manglaki. Igo raman kong nag-atimania. Nga, gibunog siya. Nako tingali, gipasakitan na kasi imong bana, kay gusto na kaniyang papahawaon sa inyo. Aron ipuli niya ang iyang kabit. Sa may angay buhaton pa der, nako, padayon lagpalit og slat. Niya, pahinongdi og slat ang imong bana, hasta ng iyang kabit, palitisad. Sa ato pa dili lang usa ka slat imong paliton tulo na ana nya unsa may imong pangayoos Ginoo ayaw pangayoa nga mausab ang imong bana or magbuwag sila ang iyang kabit pangayoas Ginoo nga dili unta ka muundang paghigugmas imong bana og pagtahod anang iyang kabit isip imong igsuon diha sa mata sa Ginoo nga bisag patyon pa kanila malipay unta kang magpakamatay para nila. Ana, muna akong gisulti. Ako samot ginang imong kalipay. Kana bang malipay ka nga dili na ka masakitan or ang imong kasakit mahimo ng kalipay. Kanus anam hitabo kung makakita tas kasakit ni Jesus, kasakit sa mga apostoles, kasakit sa mga santos aron maluwas ang kalibutan. Ug mao ni ang mensahe nga mulapos gyud sa tibuok kalibutan. Machismis gining mensahiya. Kadibitang ato dinhing siging palit og slat, siging panghatag ani mga pobre, siging pangtabang nato anang ubang mga parokya ug ubang mga tao nga mag-average ta og gasto og 500,000 sa atong charity. Wa man ni malilong nasangyaw man is tibuok na nahimo naman ning chismis nga nindot dili chismis nga kanas pader mag-average kinag 500,000 ang isod sa bulsa kana ngilad na no kay ba mo pila akong isod sa akong bulsa wa sige pangutana mo diha sa atong accounting diha sa opisina na may record ipakita unya na ha ingna diha atong treasurer Sister Nara mao nay pangutana ingna based on records diha sister pila may isod ni father sa iyang bulsa nya pila say gihatag ngadto sa uban kana matug-anan gid mo ana nya unsa may gibati nako nga nagsunod ko naningkamot ko aning gibuhat sa mga apostoles nga mobiya sad sa tanan naa ang kalipay naa ang ka-relax naa ang kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing. Ngita tag kalinaw, ngita tag kalipay, ngita ta nga ma-relax ta. Oy, ayaw ang pagsigig lakaw-lakaw, outing-outing, ngita na sa gasto, kay muadto aning lugara, muadto aning nasura, nya inig-uli diri, atubang na sa problema, naadayon ng word nga back to normal na sad. Say back to normal, you should make every day as your normal. Ug unsa may normal nga magsunod gyud tas Ginoo every day and everything becomes fine.
Ay uban ning perti na yung bisihan nimo pader. Wa na kay day off nako sukad ko na ordin pagkapari wa man koy day off 24/7 man kong pare. Sa wa sa kay langyaw nako wa ko mo langyaw lugar nga way purpose nga tawag sa akong pagkapari. Di ko moadtog Amerika para lang moadto kay mutan-aw kapoy man na ay purpose related sa akong pagkapari ug wa gani dili gani related sa akong pagkapari di gyud ko na buhaton. Sa katod ang nangadto mog Singapore, imo mga batchmate. Suroy-suroy raman to. Nakuha di ka kahibaw nga kanang suroy-suroy sa batchmates sa ordination, makapalig-on man sa among pagkapare. Sa katod laging dito, magsigim lagi mog abot-abot o niya, mag-inom-inom pa. Nakuha mo kahibaw kanang pag-inom-inom sa pare, kuyog siya mga kauban, makapaayo na sa among pagkapare. Pero mag-inom ang pare o ang madre, kana, mura na di na kaayo maayo. Pero kung kuyog sa community, okay rasad kay na. Di ba? Inom og juice, inom og kanang kuan, mga milk tea, sa pa nang uban daim nun, Milo, o kana, nindot na. O tanduay, okay rasad gyapon. Basta community. Pero ingon nga mo adto ko kay ako ram usa didto, adto ko sa akong rest house, na peligro na lang. Yawa sa tay kalipay diha, kaluya. Na ang kanang magsigig bakasyon nga murang usa, kiniguli ana dinis parokya, matug nagmaayo kay nga naman kapoy gikan sa day off. Na kami dinhi Father Arnel, wa mi day off ay. Sige ra mi dinhi og trabaho. Nya, ma-stress ta. Unsay ko na ma-burn out. Wow, ma-burn out pa ko og magsiglakaw-lakaw sig tanaw-tanaw na mga view og mga beautiful sceneries. Ma-stress ko ana. Pero sige baligyag slot, nya wa ra ba kayo halin? Di ko ma-stress. Nga naman, kada halin, kada usa ka slot, joy in my heart. Gahapon 250 atong halin, 250 ka slot, 14 lipaya, sugot ng tag-usa, kana na ng 250, di ba? Kamusad, suway ninyo, ing namalipay jud kog makapalit kog bisag usa ka slot. Nganong himuon maginimong 100 ka slots ug di gyud kaya? Usa lang. Dali ra nang hipuson, kadali ra nang tigomon, labi na gyud naa kay trabaho, bisan gani og driver kag tricycle, usa ka buwan. Dol-dol gyud imong matigom ana kung diniyos ang imong pag-drive, diniyos ang imong pagtrabaho, way bisyo, siging ampo, siging higugma, kana daghan kay kag kwartang moabot, pero sikag pangita ng kwarta nya wa na kay Ginoo, di na ka maminaw, di na ka magbuhat og mga maayo, wa gyud kwarta nga mosulod sa imong kinabuhi nga dili mahanaw daw aso. Mao na siya. Sige, manindog na ta mga buotan.